عزیزان بعد از ظهرتون بخیر، همگی خوش آمدید Goedemiddag iedereen, welkom. و امیدوارم که سال نو براتون پر از برکت و پر از شادی و پر از رحمت‌های خداوند باشه. En ik wens dat met de komst van de lente jullie leven vol van gezegend en geluk en vrede zijn. آمین آمین. و خدا رو شکر میکنم که خداوند عمری بهمون داد که باز در این سال جدید دور هم دیگه جمع بشیم. Dank God dat we hebben nog een tijd voor samen vieren. من امروز موضوعی یا پیامی رو که انتخاب کردم از kitaab مقدس این بوده که هدف ما مسیحیان توی زندگی چی هست. Ik ga vandaag over die doel van christenen gemeenschap praten. و امروز میخوام راجع به این بگم که زندگیمون چه هدفهایی رو ما مسیحی‌ها باید دنبال کنیم. En we gaan vandaag praten over welke doelen zullen wij volgen in onze leven. که باعث خوشنودی و باعث جلال خداوند بشه. Dat een God behaagt en God prijzen. و همینطور بتونیم با شادی در خداوند زندگی کنیم. En met de vreugde leven in God. حالا چیکار باید بکنیم؟ یک مسیحی برای هدفش اولین کارش چیه؟ Wat moeten wij doen? اول این که یک مسیحی باید ایمان قلبی به خدا داشته باشه. Een christenenmens heeft een goede geloof van hart in Jezus. و خواست و اراده خداوند رو در تمام ثانیه‌های زندگیش جستجو کنه. En opzoeken van wat Gods wil in het leven. و اینکه کلام خداوند رو هر روز بخونه. En elke dag Bijbel lezen. کلام خداوند میدونید که زنده است. هیچ کلامی تو دنیا نیست مثل کلام ما، کلام کتاب مقدس. کلام کتاب مقدس زنده است. Woord van God leeft. و روح داره، روح و حیات میده به ما مسیحیان. En heeft ook geest en geeft ons leven. میتونم بگم از عسل هم شیرین تره. Is het echt zoeter dan honing. و برای ما ایمانداران یک غذای مقوی هستش. En voor ons is het een voedzaam eten. تا اینکه ماهیچه های روحانی ما رشد کنه و در خداوند قوت بگیریم. Tot en met onze geestelijke spieren krachtig worden. و اینکه آینده ما، زندگی ما تا ابدیت در کلام خداست که تضمین میشه. En geeft ons garantie voor onze toekomst tot en met eeuwigheid. و هدف یک مسیحی همیشه باید تغذیه از کلام خدا باشه. Onze doel moet altijd Bijbel lezen. تا بتونیم یاد بگیریم که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. Dat met ons leren iets meer dichter bij Jezus komt. هر چقدر ما به شباهت مسیح بتونیم در بیاییم خداوند تو هدفمون به ما کمک میکنه. Hoe meer we leren om dichter bij God komen, hoe succesvoller zijn we in onze leven. و عزیزان هر کاری که بکنیم برای جلال خداوند باشه. هر کاری انجام میدیم، کوچکترین کار، این که خداوند در اون کار ما جلال پیدا کنه. Alles wat we doen moet voor eer van God. و در اراده خدا باشه. En in Gods wil. عیسی مسیح فرمود همونطور که خداوند اراده تو در آسمان است در زمین نیز جاری شود. Jezus zegt laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. و من دعا میکنم هر روز خداوندا همونطور که اراده تو در آسمان اجرا میشه در زندگی تک تک ما اجرا بشه. Ik bid ook die Gods wil in de hemel wordt in mijn leven.
عزیزان در زندگی ما تمام ثانیه ها باید نگاه کنیم کاری که یک مسیحی انجام میده اطاعت از خداوند باشه. Moeten wij allemaal altijd gehoorzaam zijn. مسیح فرمودند کسی که سخنان مرا بشنود و آنها را به یاد آورد به مردی هستش که تشبیه میکنه. عیسی مسیح رو همینطوری بگم، به مردی تشبیه میکنه که خونش رو روی سنگ میسازه. عیسی مسیح در کتاب مقدس به ما اینو میگه. Jezus zegt ons in de Bijbel, als iemand maakt een huis op de steen, سنگ op de steen en dan یه مردی هستش که داناست. is het مرد دانا. اسلیم. Ja, is hij slim. یا پس عیسی مسیح گفت اگر زندگی خودتون رو بر روی سنگ بسازید این هستین که یک آدمای دانایی هستین. منظور عیسی مسیح اینه که اگر کسی با مسیح راه بره، اگر مسیح تو زندگیش مرکز زندگیش باشه، اون زندگی روی سنگ، یعنی چی؟ به باد و با طوفان خراب نمیشه. Dat bedoel, als iemand vertrouwt Jezus, dan hij kan succesvoller zijn. و دوباره عیسی مسیح میفرماید خوشا به حال کسی که حقیقت را میشنود و عمل میکند. حقیقت کلام خدا این که بدانیم خدا پر از قوت و پر از عظمت و پر از جلالی داریم. آدرس آیه‌ش رو به من میگم. یوحنا یوحنا 13 17 تا 18 17 en 18. Ja, Johanna 13, 17 en 8. Waarachtig, ja, ik vind het met 16. Ik verzeker jullie, een knecht is niet meer dan zijn meester en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet, gelukkig ben je als je er ook naar handelt. Ik kan niet van jullie allemaal dit zeggen. Ik weet wat voor mensen ik heb uitgekozen. Maar de schrift moet in vervulling gaan. Hij die mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. آمین. پس عزیزان وقتی که عیسی مسیح به ما داره میگه حقیقت رو کسی بشناسه، وقتی که یک مسیحی حقیقت رو میشناسه، مسیح رو میشناسه، همیشه تسلیم اراده و خواست خداست. Als iemand Jezus kent, altijd gehoorzaam is en Jezus volgt. من چند روز پیش یک کلیپی رو دیدم، خیلی برام جالب بود راجع به همین بزرگی خدا. میخوام اینجا براتون بگمش. Paar dagen geleden, ik heb een kleine filmpje gezien. Ik ga even voor jullie vertellen. من خلاصش میگم میدونی چی؟ یه روزی یه پسر بچه‌ای داشت با پدرش حرف میزد. به پدرش میگه پدر خدا چقدر بزرگه. پدر نگاه میکنه به آسمون، میگه پسرم آسمون رو نگاه کن. آسمون نگاه میکنه، میگه یه هواپیمای اون بالا داره میره. به پسرش میگه پسرم اون هواپیما چقدر بزرگه. پسر نگاه میکنه میگه پدر خیلی کوچیکه، من به زور دارم اونو میبینم. بعد پسرش یه روز میبره فرودگاه، از نزدیک هواپیما رو نشونش میده. میگه پسرم این هواپیما چقدر بزرگه. پسر میگه پدر خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. پدره میگه که پسرم خدا هم همینه. هر چقدر از خدا دور باشی خدا رو نمیبینی و از رحمت‌ها و برکات خدا بی بهره ای. هرچی به خدا نزدیکتر بشی مثل همین هواپیما میبینی که خداوند چقدر پر از رحمت و پر از برکت و تو زندگیت برای هدفات کمکت میکنه. Een kleine jongen vroeg van zijn vader en zei, hoe groot is God? En de vader vroeg van de kleine jongen, kijk naar die lucht, daar is een vliegtuig, hoe groot is hij? En die kleine jongen antwoordde, ja, maar hij is te klein. En daarna, die vader nam hem naar het vliegveld en van de dichtbij en een vliegtuig laten zien. En nog een keer vroeg hoe groot dit vliegtuig. En die kleine jongen antwoordde
ja, hij is veel groot. En die vader antwoordde, ja, dat is ook zoals God. Als je probeert dichter bij van God te komen, begrijp je hoe groot is hij en hoe barmhartigheid en hoe genezing is hij. آمین. و اینطور اگر عزیزان ما هر چقدر به خدا نزدیکتر بشیم، هر چقدر برای خدا وقت بذاریم، به خدا نزدیکتر میشیم و در هدفهایی که تو زندگیمون داریم موفق تریم. Ja, hoe dichter wij naar God komen, begrijpen wij dat Hij is te groot en barmhartigheid en almachtig. و زندگی برامون خیلی آسان تر میشه. زندگی خیلی سخته. اگه دنیا رو نگاه کنی، کسانی که با مسیح راه نمیرن، خیلی زندگی براشون سخته، خیلی مشکلات سنگینه. ولی برای یک مسیحی وقتی که عیسی مسیح با ماست، مشکلات برامون کوچیکه و زندگی برامون آسان تره. En onze leven zal echt makkelijker worden. یا و عزیزان اگر در زندگی فکر میکنید که شکست خوردید یا ناامید هستید، از صمیم قلب دعا کنید و کلام زنده خدا رو بخونید. بدونید که خداونده که تو زندگی ما امید میده. Als iemand afgevallen of hopeloos bent, dat kan Jezus. ناامید باشه، از صمیم قلب دعا کنید، کلام زنده خدا کنید. Bieden wij dat die leven woord van God ons helpen en verlost van wanhoop. آمین آمین. میخوام توی یک کلامی از خداوند توی ارمیا هستش. خیلی ارمیا 29 vers 11. Ja, Jeremia 29 11. Ja, Jeremia 29. Ik ken de plannen die ik met u heb, zo spreekt de Heer. Zij hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk en een hoopvolle toekomst. Amen. آمین. توی ارمیا خداوند خودش میفرماید خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. خداوند میگه عزیزان اگر پیش من بیاین مطمئن باشید که من به شما امید میدم، من به شما زندگی میدم. God zegt in de Bijbel, als je bij mij komt, ik geef jou de vreugde. و اون بخواد عیسی مسیح خداوند میخواد ما فرزندانش تو آرامش زندگی کنیم، تو شادی زندگی کنیم و به هدفهایی که با اراده خداست برسیم. En God wil iedereen, die christenen mensen en gelovige mensen, allemaal blij zijn. و هر هدفی، هر کاری میخواین تو زندگیتون بکنید، اول بپرسید آیا این کاری که من dارم انجام میدم، این فعالیتی که من دارم میکنم، آیا برای جلال خداست یا نه؟ Bij elke doel dat we nastreven in ons leven, even van zelf afvragen, is dit een Gods wil? Of نه؟ Ja, of niet in mijn leven. خیلی زیباست. یه سوالی دارم اینجا، هر کسی جوابش مثبت انگشتشو ببره بالا. کدومتون به هدفهایی که داشتین رسیدین؟ Wie president? Jullie krijgen eigen doel. Wie kreeg de eigen doel? هیچکی؟ Beetje. Beetje. کیا هدفی دارن که میخوان بهش برسن؟ Amen. Wat was de vraag? آمین. Wie heeft nog één doel dat wil echt heel graag. آمین. آمین که خداوند مطمئن باشید. خدا اگر هدفتون با اراده خدا باشه مطمئن باشید که به اون خواهید رسید. Als jullie doel is en de focus op de Gods wil, moeten jullie zeker zijn
dat gaat echt gelukt. آمین. Amen. من اینجا ننوشتم، یه چیز کوچیک میخوام بگم، امیدوارم شهرزادتون اذیت نشه. من خودم قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارم خیلی دوست داشتم یه رستوران تو هلند داشته باشم. Voordat ik Jezus ontmoette, ik wilde heel graag een groot restaurant in Nederland hebben. و خیلی دوندگی کردم، خیلی بین اون گفتم، هر جا که رفتم یک سنگ جلوی پام بود نشد. Er was zoveel problemen in mijn weg. Ik heb zoveel geprobeerd, maar het gaat niet lukken. و زمانی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم و زمانی که شروع کردم توی کلیسا خدمت کردن، گفتم ببین اون موقع اون کاری که هدفی که من داشتم خواست خدا نبود. اگر به اون هدف میرسیدم از خدا خیلی دور میشدم. مثل اون بچه‌ای بودم که خدا رو دور دورا میدیدم، چون رستوران کارش خیلی سخته، تو نمیتونید که خدمت خدا رو بکنی. Maar toen ik Jezus ontmoette en begon met te dienen in de kerk, ik begreep, dit is mijn doel. Niet andere dingen, die restaurant openen of andere dingen doen. و هدف خدا وقتی که با هدف ما یکی باشه اونجاست که موفقیت هست. و من واقعا افتخار میکنم که خدا منو انتخاب کرده که بتونم یه خدمت کوچیکی انجام بدم. En als Gods wil ons wil is, ons wil Gods wil is, en dat moeten wij zeker zijn dat alles gaat lukken. En dan ik troost op mezelf dat ik in de kerk diene. اگه هدف ما عزیزان با خواست خدا نباشه، تلاشمون، کوششمون بیهوده است. مثل این که من اون موقع تلاش کردم و به هیچ جا نرسیدم. Als onze doel niet gericht op God zijn alle moeite gewoon niks. و همین باعث میشه انسان فرسوده میشه، انسان خسته میشه، همونطور که من شده بودم، ولی خداوند به هم دوباره زندگی رو با شادی داد. En zullen wij allemaal uitgeput raken. خیلی از مردم هستن که ایماندار نیستن، مثل زمانی که من نبودم، انقدر دور خودشون میچرخن چون ایمان ندارن، هدفشون رو گم میکنن و دوباره برمیگردن سر جای اولش بدون اینکه موفق بشن. Zoveel mensen draaien zoals draaimolen rond zonder vaste doel. و اینکه همیشه مشکلات میمونه سر راهشون وقتی که با خدا نیستن، مثل یه چرخ و فلک همینجوری میچرخن به هیچ جایی هم نمیرسن. Want ze zijn niet geloof in God. En daarom ze weten niet wat moeten ze doen. ما باید از کلام خدا الگو داشته باشیم. کلام خدا به ما الگوهای زیادی میده که چطور میتونیم در زندگی موفق باشیم. Er is zoveel voorbeelden in de Bijbel voor ons, voor ons leven. مردا و زنان زیادی در کتاب مقدس هستن که میتونن برای زندگی ما الگو باشن. Er is zoveel mannen en vrouwen in de Bijbel dat ze kunnen onze voorbeelden zijn. و نگاه میکنی میگی تمام زندگیشون رو گذاشتن فقط برای خوشنودی و شادی خداوند. En ze proberen altijd om God behagen. من پولس رو مثال میزنم. پولس مردی بود قبل از ایمان آوردنش ثروت فراوانی داشت، مقام داشت توی لشکر روم، هیچ چیزی از دنیا کم نداشت. Bijvoorbeeld Paulus werkte voor Romeinse regering en zij was rijk en een goede status. Genoot van die. ولی زمانی که با عیسی مسیح ملاقات کرد، هممون کتاب مقدس رو خوندیم میدونیم، از اون زمان وقتی که ایمان آورد گفت هیچ چیزی، نه مقام نه ثروت، هیچ چیزی دیگه تو این دنیا برای من ارزشی نداره. هدفش چی شد؟ فقط خدمت به خداوند، فقط شادی خداوند، و اون بود که تو زندگیش موفق بود که اسمش در کتاب مقدس قرنهاست که هستش. Maar na Jezus ontmoette, die vaste doel van hem was die alleen verspilden naar hele Rijk, Romeinenrijk en dan God dienen. En niks was belangrijker dan
God behagen. عزیزان این کتاب مقدس رو باز کنید، فیلیپیان رو بیاریم بخونیم. راجبه همین که راجبه پولس نوشته خیلی زیباست. فیلیپیان 3 از آیه 7 تا 14. فیلیپیان 3 7 تا 14. Filippenzen 3, versen 7 tot en met 14. 7 tot 14. Ja. Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Want het kennen van mijn Heer Jezus Christus gaat alles te boven. Om hem heb ik alles prijsgegeven. En ik beschouw alles als vuilnis, als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met hem. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn dood, om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik alles al bereikt heb of al volmaakt ben, maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor mij ligt. Ik streef naar het doel, de prijs van de hemelse roeping die God in Christus Jezus tot mij richt. Amen. آمین. اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار با ارزش بود، همونایی که مقام و ثروت رو دور ریختم تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارد، با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم به مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بیگناه به حساب می آورد. اکنون من همه چیز را رها کردم، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرده دست یابم. من میخواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه، تا به هر قیمتی شده بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده میشوند زندگی کاملا جدیدی بیابم و در تازگی و خرمی آن به سر برم. منظورم این نیست که دیگر کامل شدم، هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم. پس میکوشم تا روزی بتوانم همان شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همان مقام مرا نجات داده. بلی برادران عزیز، من هنوز آن باشم که نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار به امید آینده باشم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا می‌خواند و همه اینها در اثر فداکاری عیسی مسیح انجام می‌شود. عزیزان، خیلی آیات زیباییه و پولس خیلی زیبا داره به ما یاد میده که زندگی چطور میتونه هم تو این دنیا برای ما شادی بیافرینه، هم برای ما ابدیت رو بسازه. Ze zijn echt mooie versen dat we kunnen leren in die versen. Hoe kunnen wij in deze wereld blij zijn en vruchten? تو این دنیا چیزی که ما انسانها رو فرسوده و افسرده و خسته میکنه کار زیاد نیست. Wat ons uitput niet veel werken. بلکه افکار منفیه که از شیطان میاد و ما رو میخواد از خدا دور کنه. Maar het echt nutteloze dingen te doen. و اینکه ما را از اون هدف اصلیمون که رسیدن به خداست دورمون کنه و تو تاریکی بمونیم. En ook verwijdert ons van God dichterbij komen. وقتی که ما در چنین کارهایی که خیلی بیهوده است و ما رو ناامید میکنه وقتی میمونیم، اون وقتی که قوتمون و انرژیمون از بین میره. En dan met nutteloze dingen te doen, zullen wij zo snel beroofd en depressief zijn.
اگر که تمرکز ما فقط به خدا و اراده زیبای اون باشه، خداوند به ما انگیزه میده، امید میده و شادی همراه با موفقیت در هدفمون. Het richten op God wil geeft ons motivatie en hoop. و اینکه آمین که هممون تو زندگیمون هدفمون شادی خداوند و خوشنودی مسیح باشه در تمام هدفهامون که تو زندگی داریم و در تمام کارامون. Ik hoop dat we allemaal onze vaste doel in onze leven alleen die Jezus volgen en hem behagen en gehoorzaam zijn. و نه اینکه فقط هدفمون این باشه تو این کارهای دنیویمون خوشحال باشیم و شاد باشیم، بلکه هدفمون به ابدیت هم باشه. Maar onze focus is niet alleen in deze wereld gewoon genieten en leuke dingen doen, maar bij Jezus. آمین که همیشه باعث بشیم خداوند ما از ما خوشنود بشه. Proberen altijd God behagen. آمین. Amen.